Bismillahirrahmanirrahim. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif Lam Ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet min ledun hakimin khabir. Elif, Lam, Ra. Bu hikmet bilen iş kılgıcı, hemmeden haberdar, Allah tarafından nazil bolgan ayetlerinin tüzülüşü puxta, aqide, ahkam, vaz ve qissala tafsili bayan kılıngan kitaptır. Alla ta'budu illallah innani lekum minhu nezirun ve beşir. Aytqin ki, sizlar faqat Allah'a ibadet qilinglar. Şübhisiz ki, men sizlarga Allah tarafidan avatilgan. Kafir bo'lsanglar, sizlarni Allohning azobidan ogohlantirguchiman. Iymon etsanglar, Allohning savobi bilan sizlarga xush xabar berguchiman. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Sizlar Rabbinglardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Allah sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni umringlar oxirlashib, ajlinglar yetguncha hayoti dunyodan obdan bahramand qiladi. Yaxshi ish qilg'uchiga qilgan yaxshiligining savobini beradi. Agar iymondan yuz o'rsanglar, sizlarning qiyomat kunining cho'ng azobiga kelishinglardan ansirayman. İlallahi marji'ukum ve huve ala kulli şeyin qadir. Ölgəndən keyin Allah'ın dərgahı qayıtsılar. Allah hər nərsəyə qadirdir. Əla innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minh. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Rastınla ula, yani kafirlar, Resulullah Kur'an okuvatqanda onun yeniden ötkenlerde onundan yoşuruş için yüz öğriydi. Rastla ular kiyimleri bilen çömkini alganları da Allah ularning yoşurun ve aşkar işlerini bilip durdu. Allah hakikaten dilladikini bilgüçüdür. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yeryüzüdeki canlıklarının hemmesiga rızık verişni Allah merhamet yüzüden üstüge algan. Allah ularning turar joyini ve ölgenden keyin kömüladigan joyini biladi. Ularning hemmesi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhul Mahfuzga yozilgandir. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Allah sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun osmonlarni ve zaminni 6 kunda yaratdi. Osmon zaminni yaratishdan ilgari
Allah'ның arşi su üstüde idi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen Mekke kuffarlarına sile ölgenden keyin çokum terilisile desen, kafirlar çokum eytidi. Bu sözünü içige algan Kur'an fakat roşen sehridir. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Eğer biz ulağa nazil boludigan azapni çeklik vaqt kechiktirsek, ular çokum mesxir qilish yusidan azap nemishqa tushmaydi deydi. Rastla ulağa Allah'ның azabı tushgan kunda ular qachidigan yer topolmaydi. Ular mesxir qilgan azap ularni qorishib oladi. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Eğer biz birer insanga rahmetimizni tetishsak, yani nimetimizni bersek, ondan uningdan tatib olsak, u çokum ümitsizlanib ketadi, nonko'rlik qiladi. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. Eğer biz faqirlik, kesellik, qattiqchilik qatorliq balolarga mubtalo qilgandan keyin uninga ne'matimizni tetishsak, u cho'qim mendan balolar ko'tarilib ketdi, endi kelmaydi deb shak shubhisiz xushallanib, mag'rurlanib ketadi. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Faqat baloga uchraganda, sabr qilgan, ne'matga yo'liqqanda yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshilardir. Ularning gunohi mag'firat qilindi. Ular oxiratda cho'ng mukofotga erishadi. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularning, yani müşriklarning nemishqa uningga bir xazina tushmadi yoki uning bilan birga uni tasdiqlaydigan biror farishta kelmadi deydiganligi uchun sana nozil qilingan vahiyning bir qismini yetkizgin kelmaydigandi. Yetkizishdan yuraging siqiladigandi. Sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantirguchisan. Allah hamma narsani tasarruf qilguchidir. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ular Qur'onni Muhammed o'zi ijod qilgan deyishamdi. Aytqinki, bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan g'ayri chaqira oladiganiki kishilaringlarni yordamga chaqirib, fasohat va balog'at jihatdan Qur'ondagiga o'xshaydigan 10 sura ijod qilib beqinglar.
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. Eğer ula bu çağırıqınlağa avaz qoşmasa, bilinglar ki Qur'an Allah'ның vahiy qilishi bilan nazil qilingan. Allah'tan başqa ibadetga loyiq hech ilah yo'qdir. Sizlar Allohga bo'ysunamsizlar? من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Qilgan yaxshi amallar bilan faqat hayotiy dunyoni va uning zibu zinnatini, ya'ni dunyoning ne'matlarini ko'zlaydigan kishilarga ularning amallarining ajrini bu dunyoda to'liq beramiz. Dunyoda ularning ajridan hech narsa kamaytilmaydi. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Bundaq kishilarga oxiratda davzaqdan boshqa narsa yo'qdir. Ularning qilgan ishlari yo'qqa chiqariladi. Qilgan yaxshi amallari hisobga ilinmaydi. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Rabbi tarafından kelgan ro'shan dalilga asoslangan odam, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam, hayoti dunyoni ko'zlaydigan kishilar bilan o'xshashmi? Onunğa Allah tarafından kelgan guvohlik bergichi, ya'ni Jibril alayhissalom Qur'onni tilovat qildi. Qur'ondan ilgari Musoga nozil qilingan kitob, ya'ni Tavrat, yetakchi va rahmat qilib nozil qilindi. Ana shundaq kishilar Qur'onga haqiqiy iymon etdi. Kuffar jamoalardan kimiki Qur'onni inkor qiladigan, onunğa va'da qilingan joy davzaqdir. Qur'onga shak keltirmagin. U haqiqatan Rabbing tarafidan nozil qilingan haqiqatdir. Lekin insonlarning to'lisi Qur'onning olamlarning Rabbi tarafidan nozil qilinganligiga iymon etmaydi. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Allah'ның şirki ba, balısı ba dep Allah'ga yalganını çaplagan kişidin mu, zalim kişi ba mı? En şula kıyamet günü Rabbiga toğrulundu. Guvahçılar, bula Rabbi hakkında yalgan sözlegenlerdir, deydi. Rastla Allah'ның la'neti zalimlağa boludu. Yani Allah zalimlağa la'net kılıdı. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Ula kişilerini Allah'ның yoludun, yani İslam yoludun tosudu. Allah'ның yolunun egri boluşunu tileydi.
Ular ahiretni inkar qilg'uchilardir. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Eni şular ziminde Allah'ın azabından keçip qutulolmaydi. Ularga Allah'tan başka igi boladigan yardımchilar bo'lmaydi. Ular qatma-qat azobga duchor bo'ladi. Ular haqni anglashga va haqni ko'rishga qodir bo'lolmaydi. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Eni şular özleriga ziyon salg'uvchilardir. Ularning o'ydirib chiqargan narsalari ulardan o'zlarini chetga oldi. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Shek yo'qki, ular oxiratda eng ziyon tortquchilardir. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Şübhisiz ki iman etganlar ve yaxshi amallarni qilganlar Rabbining huzurida ojizlik bildirganlar ayni shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qolg'uchilardir. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Kafirlar ve müminlerden ibaret iki firqa var. Bir firqa amağa ve gasqa o'xshaydi. Yana bir firqa bo'lsa, ko'zi ko'radigan, xuluqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Ularning ahvoli bir-biriga o'xshamdi. Ibrat olmamsizlar. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. Şübhisizki biz Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. U men haqiqatan sizlarga ochiq ogohlantiruvchiman. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Bir Allah'tan başqaga ibadet qilmanglar. Sizlarning qattiq kunning azobiga uchrashinglardan qo'rqaman dedi. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Onun qavmining kafir kattalari bizningcha sen faqat bizga o'xshash bir odamsan. Bizningcha oramizdagi past kishilar yengillik bilan sana ergashgan. Bizningcha sizlarning hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Belki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz dedi. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة
فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Nuh aytdi: Ey qavmim, aytinglarçu, men Rabbim tarafidan nozil bo'lgan da'vatimning to'g'riliqini isbotlaydigan aniq dalilga asoslansam va uning rahmatiga, ya'ni payg'ambarlikka sazovor bo'lgan bo'lsam, u dalil sizlar uchun maxfiy bo'lsa, uni yomon ko'rsanglar, uni qabul qilishga sizlarni majburlamdiq. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. Ey qavmim, sizlarga dinni tabliğ qilganligim uchun sizlardan pul mol talab qilmayman. Menga ajr berishni faqat Alloh o'z ustiga olgan. Men iymon etgan kishilarni yenimdan qo'g'lab etmayman. Chunki ular shubhisizki Rabbiga muloqot bo'ladi. Lekin men sizlarni nodon qavm ko'raman. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. Ey qavmim, agar men ularni qo'g'lab etsam, meni Allohning azobidan kim qutqizalaydi? O'ylanib boqmamsizlar. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Men sizlarga mende Allah'ның xazineleri ba demeymen. Gayibni bilemen demeymen. Men elbette özümni perişte depmu etmaymen. Hem de sizler közge ilmaydigan kişilerini Allah ulağı yaxşılık bermeydi demeymen. Allah ulağının dillerdikini obdan bilidi. Bulmasa men çokum zalimlardan bulup kalımen. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ula yani Nuh'nın kavmi, Ey Nuh, biz bilen münazirleştin. Nihayet köp münazirleştin. Eğer rast sözlük içeriden bolsan, bizni korkutkan azabını düşürüp bakın, dedi. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Nuh aytdi: Uni yani azapni eğer halisa Allah'la düşüreleydi. Sizler hergiz qeçip qutulolmaysizlar. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Sizlerge qiygan nasihatimning sizlerge faydası bulmaydı. Allah sizlerning Rabbinglardır. Sizler Allah'ның dergahıga qaytısılar. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. Ya ki ula yani Kureyş'nin kafirleri Kur'an'ı o
ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zi ijod qildi deyishamdi. Agar uni men ijod qilgan bo'lsam, u gunohimga o'zim mas'ul. Men sizlarning gunohinglardan ado judaman degan. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Nuh'a mundaq vahiy qilindi. Qavmingdan ilgari sana iman etganlardan başqa yana iman etquchilar bo'lmaydi. Ularning qilmishidan qayg'urmag'in. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kiyimi yasag'in. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmag'in. Ya'ni ularga shafaat qilmag'in. Ular cho'qim tufan balasida g'arq qilindi. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Nuh kiyimi yasidi. Qavmning cho'nglari uning oldidan o'tganda uni masxir qilishdi. Nuh aytdi: Agar sizlar bugun bizni masxir qilsanglar, kelajakda sizlar g'arq qilinganda, sizlar bizni masxir qilgandek bizmi sizlarni cho'qim masxir qilamiz. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Xar qilg'uchi azobning, ya'ni tufan balasi bilan g'arq bo'lishning kimning ustiga keladiganligini, doimiy azobning, ya'ni jahannam azobining kimga tushadiganligini kelajakda bilasizlar. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. Tufan balası to'g'risidagi buyruqimiz yetib kelgan va yer yuzidan suv etilib chiqqan chaqda kiyimiga hayvonlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan elib olgan. Oilangdagilar bilan halok bo'lishi hukm qilinganlar, ya'ni Nuhning ayoli Vaila bilan o'g'li Kanan buning sirtida va iman etganlar bilan kiyimiga chiqqan dedik. Uning bilan faqat ozg'ina kishilar iman etdi. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Nuh iman etgan təvələrə aytdı: Kiyimiga chiqinglar. Kiyimining menishi va to'xtishi Allohning ismi bilandir. Shubhisizki mening Rabbim tavba qilguvchilarning gunohini haqiqatan eng mag'firat qilguvchidir, mu'minlarga eng mehribondir. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Kiyime ularni elib tog'dak dolqinlar ichida üzüb baratdi. Nuh kiyimi minishdan burun o'zidan yiroq turgan o'g'lini: "Ey o'g'lim,
biz bilen billa kemiga chiqqan, kafirlar bilen billa bo'lmagan deb tovladi. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. O meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman dedi. Nuh: bugun Alloh rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazolashidan qutulib qola olmaydi dedi. Ularning orasini do'lqin ayirib etdi-da, u g'arq bo'lib ketdi. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Ey zemin, suyingni yutqin. Ey bulut, tarqig'in deyildi. Su so'g'ildi. Allohning kofirlarni g'arq qilishdan iborat hukmi ijro qilindi. Kema Judi teg'ining ustida to'xtadi. Zolim qavm halok bo'lsin deyildi. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Nuh Rabbiga duo qilib: Rabbim, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Sen bana ularning nicat tepishini va'da qilgan eding. Sening va'dang albatta haqdir. Sen haqiqatan eng to'g'ri hukm qilguvchisan dedi. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Allah aytdi: Ey Nuh, o men nicat tepishni va'da qilgan oilangdagilardan emas. Uning amali yomondir. Sen aniq bilmagan narsangni mendan so'ramagin. Men sening jahillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Nuh aytdi: Rabbim, men bilmagan narsani so'rashdan sening panohingga sig'inaman. Agar menga mag'firat qilmasang, ziyon tortquchilardan bo'laman. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Aytildi. Yani Allah aytdi: Ey Nuh, sana sen bilen kimide billi boğanlarning bir qism avlodiga biz tarafdan nozil bo'lgan amonlik va barakatlar bilan kimidin tushgan. Ularning yana bir qism avlodini hayoti dunyodan bahramand qilamiz. Ondan ular bizning qattiq azobimizga duchor bo'ladi. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل
قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, en şu kıssa gaybki ait haberlerdendir. Sana onu vahiy kıldık. Sen ve senin kavmin bunundan ilgiri onu bilmeydinler. Sabır kılgın, şübhisiz ki yaxşı akıbet takvadarlığa mensuptur. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. Ad kavmige onun kerindişi Hud'ni evettik. Hud etti. Ey kavmim, Allah'a ibadet kılınla, sizlerge Allah'tan başka ibadetke layık ma'bud yoktur. Sizler Allah'tan gayrige çokunuş bilen fakat Allah'a yalganını tokuğucular sizler. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. Ey kavmim, men tebliğ üçün sizlerden ecir sormayman. Bana ecir berişni fakat meni yaratgan Allah üstüge ağan. Sizler düşünmemsizler. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Ey kavmim, Rabbinlardan mağfiret dilenla, ondan onunla tevbe kılınla. Sizlerge o köp yığın yağdırıp beridi. Sizlerge tekamo küç kuvvet beridi. Sizler günahka çömgen alda, menin davetimden yüz öğremenla. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Ula etti. Ey Hud, sen bizge özünün rastlıqını köstediğin hiç kandak roşen delil keltirmedin. Senin sözün bilen biz ilahlarımızı taşlip etmeyimiz ve sana iman etmeyimiz. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Biz fakat seni bazı ilahlarımız saran kılıp koyuptu deymiz. Hud etti. Men hakikaten Allah'ını guvah kılımen. Silahımı guvah bulunlar ki men silahının Allah'ını koyup şirik keltürgen nersilerinlardan ada judamen. Hemmenla bana suikast kılınla, bana mühlet vermenla. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Şübhisiz ki menin Rabbim ve sizlerinin Rabbinla boğan Allah'a tevekkül kıldım. Allah'ın başkuruşuda bulmagan bir mi mahluk yoktur. Rabbim hakikaten doğru yoldudur. Yani adil bulup hiç kişiye zulüm kılmaydı. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ
ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. Eğer sizler mening da'vatimni qabul qilishdan yuz o'risanglar, yuz o'rganinglarning menga ziyni yo'q. Sizlarga men Rabbimning elchiligini yetkizdim. Payg'ambarning vazifasi faqat tabliq qilishdir. Rabbim sizlarni halok qilib, o'rninglarga boshqa bir qavmni keltirdi. Shirik keltirish bilan Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Rabbim haqiqatan har bir narsani kuzatib turg'uchidir. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. Bizning azoplash buyruqimiz kelganda Hudni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni marhamat qilib qutqizdik. Ularni qattiq azobdan xalos qildik. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. Ana shu Ad qavmi Rabbining mo'jizalarini inkor qildi. Uning payg'ambarligiga osiylik qildi. Her bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsizning, ya'ni haqqa qarshilik qilib jidallash kuchining buyrug'iga ergashdi. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. Ularga bu dünyada la'nat qilindi. Qiyomat kunimi ularga la'nat qilindi. Bilinglarki, Ad qavmi haqiqatan Rabbini inkor qildi. Agah bo'linglarki, Hud qavmi bo'lgan Ad halok bo'lsin. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Samudqa ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdiq. U aytdi: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud yo'qdir. U sizlarni zamindan, ya'ni tuproqdan yaratdi. Sizlarni zaminda turg'izdi. Allohdan mag'firat tilanglar, ondan uningga tavba qilinglar. Rabbim haqiqatan yaqindir, duoni ijobat qilg'uchidir. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Ula, ey Salih, buningdan burun sen aramızda ümid qilingan kishi eding. Yani bu so'zni aytishingdan burun aramızda cho'ng odam bo'lib qolishingni umid qilatdik. Bizni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelgan narsalarga ibodat qilishdan to'simsan? Shek shubhisizki haqiqatan biz sen da'vat qilgan ishqa zo'r gumondimiz deyishdi. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي
وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Salih aytdi: Ey qavmim, aytinglarchu, agar men Rabbim tarafidan nozil bo'lgan aniq dalilga asoslansam va uning rahmatiga, ya'ni payg'ambarligiga sazovor bo'lsam, shundaq turliq Allohga qarshilik qilsam, Allohning azobidan meni kim qutqizadi? Meni o'zinglarga ergishishga da'vat qilish bilan menga faqat ziyondan boshqasini ziyoda qila olmaysizlar. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. Ey qavmim, bu Allah'ның tish tövgisi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allah'ның ziminiga qo'yib etinglar. İxtiyari o'tlusin. Onunğa ziyan zahmet yetkizmanglar. Bo'lmasa sizlarni tiz keladigan azob halok qiladi. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. Ular tish tövgini bo'g'izladi. Salih aytdi: Uyinglarda hayotlikdan 3 kun bahramand bo'lib olinglar. Bu va'da yolg'on emas. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Bizning azob qilish amrimiz kelganda Salihni va uning bilan birga iymon etganlarni rahmatimiz bilan shu kunning sharmandichiligidan qutqizdik. Rabbing haqiqatan kuchlidir, mutlaq g'olibdir. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Zalimlarga qattiq ovoz yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Goya ular uylarida turmagandek, ya'ni ularning turgan joylari odamzod tarafidan avod qilinmagandek bo'lib qoldi. Bilinglarki, Samud Rabbini inkor qildi. Samud halok bo'lsin. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. Şübhisizki bizning elçilerimiz, yani periştiler İbrahim'a hoş haber elip geldi. Ular sana amallık tileymiz dedi. İbrahim sizlarga amallık tileymen dedi. U uzoq qolmay bir mo'zayni kavob qilib elib keldi. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Ularning, yani periştilerning onunğa qo'l uzatmayotganligini ko'rib, ularni xo'sh ko'rmadi. Ulardan qo'rqinch his qildi. Ular qo'rqmagan, biz Rabbingning periştileri tamoq yemaymiz. Biz haqiqatan Lutning qavmiga, yani ularni halok qilish uchun avatildik dedi. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Onun ayali,
ya'ni Sara bir tarafda turib Lut qavmining halok bo'ladiganligidan xo'shallanib kuldi. Biz uningga, ya'ni Saraga İshaq ismli balası bo'ladiganligi bilan va Ishoqdan keyin keladigan Yaqub ismli nevrisi bo'ladiganligi bilan xo'sh xabar berdik. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. O yani Sara "Oyey, men bir momay tursam, erim bir bovay tursa, tug'amdiman? Bu haqiqatan qiziq ishqu" dedi. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Ula Allah'ın emrinden, yani kudretinden acablanamsan, Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizlerning ailenlerge, yani İbrahim'nin ailesidekilerge nazil bolsun. Allah hakikaten medhileşke layıktır, uluglaşka layıktır dedi. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. İbrahim'den korkunuş yo'qolgan hamda xo'sh xabar uning yetgan chaqda u biz bilan Lotning qavmi to'g'risida munozirlashishga kirishdi. İnne İbrahim lehalimun awwahum munib. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'ngli ko'ksi keng, ko'p ah chekkichi, ya'ni dili yumshoq, hamma ishda Allohga murojaat qilguvchi zotdir. Ya İbrahim a'rid an hada innehu qad jaa amru rabbik ve innehum atihim azabun gayru merdud. Farishtalar aytdi: "Ey İbrahim, buni, ya'ni Lut qavmi to'g'risida munozirlashishni qo'ygin. Shubhisizki Rabbingning ularni halok qilish to'g'risidagi amri allaqachon tushdi. Ularga cho'qim munozirlashish yoki shafaat qilish bilan qaytirg'ili bo'lmaydigan azob tushidi." ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar Lotning yeniga kelgan chaqda Lot o'z qavmining ularga chiqilib qo'yishidan qo'rqib, qiyin ahvolda qoldi. Ular to'g'risida yuragi siqildi ve bu bir dishvor kundir dedi. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Lotning qavmi uning qishig'i oldirab kelishdi. Ular burunla yaman ishlarni qilatdi, ya'ni livatat qilatdi. Lot aytdi: "Ey qavmim, mening bu qizlarim sizlarga eng pokdir. Allah'tan korkungla, mehmonlarim üstüde meni rasvo qilmanglar. Aranglarda qabih ishdan to'sadigan kallasi joyida biror odam yo'qmi?" قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Ular Lotga aytdi: "Qizlaringga hojatimiz yo'q ekanligini sen obdan bilasan. Shuningdek, bizning maqsadimizni obdan bilasan." قال لو أن
لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Lot aytdi: Kaşki mening sizlarga qarshi turadigan kuch-quvvatim bo'lsa edi yoki iltijo qiladigan kuchlik jamiyatim bo'lsa edi, cho'qim sizlarga zarba bergan bo'lardim. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Ula yani periştiler: Ey Lot, şübhisiz ki biz Rabbinin elçileridirmiz. Ula hergizmi sana ziyan yetküzelmeydi. Ailendekilerini elip keçinin ahırda ulanın içinden çıkıp ketken. Ayalından başka silerden hiç kişi arkasına qarımısın. O yani ayalın ula bilen birge halak bolğuçudur. Şübhisiz ki ulağa azap düşüdüğün çağ sübhi vaktidir. Sübhi yakın emasmı? dedi. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. Bizning cazalaş emrimiz düşkende ulanın yurtlarını astın üstün qilib etdik. Yani kömtürüp etdik. O yurtlarga biz üstülep sapal taşlarını yağdırdık. مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. O sapal taşlarga Rabbinin dergahida belgi silingan idi. O yurtlar zalimlardan yani Quraysh kafirlerden yirak emas. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ محيط. Medyen ahlige ulanın qerindişi Şuaybni peygamber qılıp evettik. O aytdi: Ey kavmim, Allah'a ibadet kılınla. Sizlerge Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. Ölçemde ve tarazıda kembermenla. Men sizlerni hakikaten bay hesaplayman. Men hakikaten sizlernin hemmini korşap durğuç gün, yani kıyamet gününün azabığı duçar boluşanlardan korkumen. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Ey kavmim, sizler ölçemni doğru ölçenla, tarazını doğru tartınla, kişilerge nesilerini kembemenla, yeryüzüde buzgunçılık kılıp fitne fasat termenla. بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. Allah sizlerge kaldırgan halal rızık, sizler yıkkan haramdan yaxşıdır, eğer sizler mümin bolsanlar. Men sizlerge muhafazetçi emesmen. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا
أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Ula, ey Şuayb, senin namazın, yani dinin, seni bizge atı boğullarımız ibadet kılıp kilovatkan neslerini taşlatqızışqa yoki mallarimizni xalqiningcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurumdi. Sen tazımı ko'ngli ko'ksi keng, tazımı to'g'ri yo'l topgan odamsan-da, dedi. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Şuayb aytdi: Ey qavmim, aytib beqinglarchu, Rabbim bana roşen pakit, yani peygamberlik ve kengtaşa halal rızık ata qılgan tursa, men şundaq nimetlerini ata qılgan Rabbimning amriga xiloflik qilamdim. Sizlarga qilish mani qilingan narsani o'zimmi qilishni xohlamayman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allohning yordami bo'lgandila muvaffaqiyat qozona olayman. Hamma ishda Allohga tayinaman va uningga yuzlanaman. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. Ey qavmim, sizlarning menga qarshi turganliginglar sizlarni Nuhning qavmi yoki Hudning qavmi va yoki Solihning qavmi duchor bo'lgan azobga duchor qilmasin. Lut qavmining diyori sizlarning joyinglardan yiroq emas. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Rabbinglardan mağfiret talep qilinglar, ondan uningga tavba qilinglar. Mening Rabbim tavba qilguvchilarga haqiqatan marhamatlikdir. Ularni yaxshi ko'rguchidir. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Ula, ey Şuayb, biz senin aytqanlarının nurg'inini tushunmaymiz. Biz albatta seni aramızda kuchsiz odam deb qaraymiz. Senin qavm qarindoshlaring bo'lmaganda edi, biz seni cho'qim tashkisak qilib o'ltiratdik. Sen bizga e'tiborliq emassan, dedi. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Şuayb aytdi: Ey qavmim, mening qavm qarindoshlarim sizlarga Allohdanmi e'tiborliqmi? Sizlar Allohni orqanglarga cho'rivetdinglar, ya'ni Allohga itoat qilmadinglar va Allohni ulug'lamadinglar. Rabbim sizlarning qilmishlaringlardan albatta xabardordir. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو
وارتقبوا إني معكم رقيب. Ey qavmim, sizlar öz yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Menmu albatta öz yo'lim bo'yicha harakat qilay. Uzoq qolmay kimning rasvo qilg'uchi azobga duchor bo'ladiganligi va kimning yolg'onchi ekanligini bilsizlar. İşinglarning oqibatini kutinglar. Shubhisizki menmu sizlar bilan birga kutaman. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Bizning ularni halok qilish farmonimiz tushgan chaqda Shuaybni va uning bilan birga iymon etganlarni marhamat qilib qutuldirdik. O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Goya ular uylarida turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Medyen aholisi xuddi Samud qavmi halok bo'lgandek halok bo'lsin. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. Biz Musa'ni haqiqatan ayetlerimiz, yani Allah'tan nazil bo'lgan dini ahkamlar ve roşan deliller, yani mucizler bilen Fir'aunga ve onun kavminin çoğunlarına peygamber kılıp evettik. Ular Fir'aun'un buyruğu boysundu. Fir'aun'un buyruğu doğru emas idi. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Fir'aun kıyamet günü başlamçılık bilen öz kavmini dövzakı başlap kirdi. U cay nime degen yaman? وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. Ula bu dünyada mı kıyamet günüdü mü lanetke uçraydı. Ulağa berilgen İşkili dünyada lanetke uçraştığın ibaret. Bu soğuğa nimi degen yaman? ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. Mana bu ahalisini biz halak kıygan yurtlarının haberleridir. Onu sana vahiy arqılıq bayan kılımız. O yurtlardan izi kalganları mı ba, yani ahalisi halak kılınıp yurtlarının ornu kaldırılganları mı ba, izi kalmaganları mı ba? Yani ahalisi bilen koşup öğrü vetilgen ziraattek veyran kılınganları mı ba? وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. Biz ulağa zulüm kılmadık. Lekin ula özleri zulüm kıldı. Rabbinin ulanı halak kılış fermanı kelgende, ulanın Allah'ını koyup ibadet kıygan ma'budları hiç nersigi esqatmadı. Ulağı fakat ziyan saldı. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
إن أخذه أليم شديد. Rabbin zalim yurtlar ahalisini halak kıysa, en şundak halak kılıdı. Allah'ın azabı hakikaten tolumu kattıktır. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Ahiret azabından korkuduğun adam bunundan yani yukarıki kıssalardan elbette ibret alıdı. Eni şu gün bütün halayık hesap veriş için yığılıdığan gündür. Eni şu gün hemme hazır boluduğan gündür. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. Uni yani kıyamet gününü biz muayyen müddetçe tahir kılımız. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Kıyamet günü bolganda her kandak adam Allah'tan icazet bolgandıla sözleydi. Ulanın bazıları bedbaxt boludu. Bazıları saadetmen boludu. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Bedbaxtlarga kelsak, ular devzax kirdi. Ular devzaxda eshak angragandek tovlab noli faryod chekidi. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Osmon zimin yo'qolmayli tursa, ular devzaxda Rabbing xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Rabbing albatta xohlaganini qilguchidir. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Saadetmenlarga kelsak, ular jannatga kirdi. Osmon zimin yo'qolmayli tursa, ular jannatda Rabbing xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Bu ularga qilingan üzülüp qolmaydigan in'omdir. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ. Ular yani müşriklarning Allah'tan başkaga ibadet kılışıdın yani ularning ibadetinin gumraqlık ekenligidan şeklenme. Ular fakat özlerinin biz sana kıssını bayan kılgan atı boğullarına okşaşla Allah'tan başkaga çokunudu. Biz ularning azaptan tegişlik nesibisini çokum kemeytmey berimiz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Şübhisiz ki biz Musa'ga kitap yani Tavrat'ını berdik. Onun doğrusu da ihtilap kılındı. Yani onun kavmi bu kitap üstüde ihtilap kılıştı. Rabbinin oldin çıkargan ularni jazolaşni qiyomatga qoldirish haqidagi hukmi bo'lmasa edi,
ularning orasida mushu dunyodala yaxshiga yaxshicha, yomonga yomoncha cho'qim hukm chiqariladi. Haqiqatan ular uningdan, ya'ni Qur'ondan zo'r gumondadir. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Rabbing har bir odamga uning qilgan amallarining mukofotini to'liq beradi. Allah albatta ularning amallaridan to'liq xabardordir. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah seni buyurgandek to'g'ri yo'lda bo'lgin. Sana iymon etganlarmu to'g'ri yo'lda bo'lsin. Men qilingan ishlarni qilib, Allohning cheklaridan chiqib ketmanglar. Şübhisizki Allah qilmishinglarni bilib turguchidir. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Zalimlarga mayil bo'lmanglar. Mayil bo'lsanglar, devzaq azobiga qolasizlar. Sizlarga Allohdan boshqa devzaqdan qutuldiradigan hech yordamchi yo'qdir. Ondan keyin hech yordamga erisholmaysizlar. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Gündüzning ikki tarafida, ya'ni atiganda va kechqurun vaqtlarida va kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'tigin. Shubhisizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Bu tushungichilar uchun va'zi nasihatdir. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Müşriklardan yetken aziyetlerge sabır kılgın. Allah hakikaten yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. Sizlardan burun o'tgan ummatlarning orasida nemishqa yomonlarni yer yuzida buzuqchilik qilishdan to'sadigan aql egillari bo'lmadi? Ular orasidan buzuqchilikni to'sib bizning nijotligimizga erishgan ozg'ina kishilar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qilguvchilar aysh ishratlik turmushni qo'g'lashidi. Ular gunohkor odamlardir. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Rabbing aholisi yaxshi bo'lgan yurtlarni zulm silib halok qilmaydi. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Eğer Rabbin xolisa idi, bütün adamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qilatdi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishchilardir. Faqat Rabbingning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Allah ularni shuning uchun yaratdi. Rabbingning men cho'qim
bütün jinlar ve insanlar bilen devzakni to'shqiziman degan so'zi aniq belgilendi. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ko'nglingni xotirjam qilish uchun sana payg'ambarlarning qissalarini bayon qilib beramiz. Bu qissalar haqiqatni mu'minlar uchun vaz-nasihat, ibratlarni o'z ichiga olgan. وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. İman etmaydiganlarga aytqinki, sizlar öz yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Bizmi öz yo'limiz bo'yicha harakat qilaylik. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. Sizlar ishinglarning oqibatini kutinglar. Bizmi albatta shuni kutamiz. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilish faqat Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin. Rabbing qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir.